Hai bos, bisa dibantu? All Gadget sini ada ansuran smartphone kan? Bajet saya bawah 100 sebulan. Lepas tu saya nak iPhone 17, ada? Nak bajet bawah 100, nak pakai iPhone 17. Jom. Ni Vivo. Ya bos, ni Vivo V60 Lite 5G. Spek memang bagus. Nampak macam iPhone 17 kan? Boleh saya tahu bulanan bos berapa? Bawah 100. Okey, phone ni memang bagus. Bajet bawah 100 sebulan kan? Tapi ni Android phone. Android phone je. Tapi bajet bos berapa bulanan? Bawah 100 sebulan. Tak apa, tengok dulu. Bajet bawah 100 sebulan. Ni ada kabel, adapter, siap ada bagi casing lagi. Oh, semua ada Ya, semua ada. Serius. Ambil gambar pun cantik. Gambar cantik. Biasa je. Bos, tadi bajet bulanan berapa ya? Bawah 100 sebulan. Bajet bawah RM100 sebulan kan? Vivo ni guna Vantage OS memang smooth. Vantage OS bukan iOS ke? iOS lagi smooth dan selamat. Bajet bulanan bos berapa tadi? Bawah 100 sebulan. Betul lah dapat Vantage OS. Jom tengok bateri phone ni besar. Ada juga update 90W flash charge. Betul. 30 minit dah boleh full charge. Wireless charge ada. Wireless charge ni kan dah ada adapter tambah dengan fast charge. Tapi semua phone member saya ada wireless charge. Baru standard. Kalau nak wireless charge, ada. Tapi tadi bajet bulanan berapa ya? Bawah 100 sebulan. Itulah. Bos pakai dulu Vivo V60 Lite ni dulu. Lepas gaji naik lagi 2-3 tahun, baru boleh upgrade ke iPhone kan? Okey. Okey bos, so Vivo ada dua stereo speaker, screen size yang besar dan support 120Hz refresh rate. Wah, okey. So, boleh lah bos? Boleh lah. Bulanan bawah 100 kan? Bos apply dulu, dah lulus, dapat phone, bulan depan baru bayar. Tak perlukan deposit, tak perlukan penjamin, proses secepat 24 jam je. Mantap. All Gadget lah ansuran yang trusted. Setiap bulan ratusan customer lulus phone dengan kami. iPhone, Android, phone gaming, semua ada. Jom apply dengan All Gadget. Saya Haris akan bantu korang sampai dapat phone. Mantap. Mantap.